Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, hi. Ta khirela hi ta damu man. Rangwa manungu or Middle Letaba or Stegerfin. La of course na umranga panda ngata ikhiva linka na yona mhaka leyiwa. Yeah, and then of course ta ikhetela hi Rhuza. So as hinkwenu of course mi nga awe hi swona damu leri sa ri nga na mati in overall a ri nga na mati damu leri se a ku ri khale manjheni a ku ri khale manjheni ku loko a tirhiwa google Marlo, like if you can check la Marlo, maybe that there is a street view la ongana mati like it was bad, it was so bad, it was so bad. Ka section 11 va nga tela ku va kha va tala kona a ngo na nchumu ngo zama ku view ina it was so bad. Swa leswi i 2023 so in 2023 sa ku nanguteka so phela la i damu na la so ku huma na mapatu kwala ndzeni ka damu imagine damu ri va na mapatu la ndzeni it was so bad, it was so bad ku huma na misinya like mati sa ma nga ha ri kona maybe ngo cheka yena even the latest nyana video nyana yin'we yi nga tshama yi teke hi ngumisa yena one after 2023 la. As you can see, a ku ri bad guys, a ku ri bad like sa a swi nga ha tsakisi mata ma ri le kule le a nga zi ka hana lexi tsakisaka as you can see nga ha tsakisi nchumu la ka damu lero khe ri cheka as you can see like a wu nga ta ma vona na mati la kusuhani loko i khe hindza la a wu nga ta ma vona na kwale ku va ku ya vanhu le like inani level ya kona as you can see like it was too low. Look mara le hansi le however hi ti 15 March officially damu ri reach over 100%, hi ngo over 100% vuma hi to 101%, so ri kumeka ri kha ri overflow manjheni wa president Mayengani va ri kwale. So i mhaka kahle swinene as you can see kwala loko hi langutisa swi vona ku hayi damu se ri tele se ra overflow manjheni denge yaleyi yi tirha ku va yi humesa mati loko ma tele edan'wini very spillway, very spillway yi kota ku va yi humesa mati edan'wini loko se ri tele la ku ri nga kumeki ri onhaka hi ku loko mo tala ngopfu mati ri nga onhaka or ri overflow hi le henhla na mati ma nghena le xikontirini wona mhaka se ri xi tirha swo xi xexo so i mhaka kahle swinene damu se ri tele i mhaka kahle hopefully mati hi ta ma kuma because khale nyana se mati se a ma hlayini la mara still mati ma kha ma nga humi giyani I'm just saying se a ku ri khale nyana mati ma ri kona a ma ka ri nga yi za ri va full ka 100 mara at least 70% a yi ri kona edan'wini la na mhaka leyi mara still a hi nga ri kumeni mati la giyani hopefully se mati hi ta ma kuma ku na swo tala vanhu swi nga ta va pfuna no aka swi ta chipa swilo na ti-business ma vona mhaka leyi. Maswo a ha vona misinya liya i damu hinkwako ndhawu leyi ya phela a ka ha ri misinya leyi hi vona ku la ndzeni la. Va mi hembelaka va ku veri va swi vonile 2000 va hemba a va zangi va ta la a swi tikanyana 2000 ku khandziya movha ku raha timovha na swa tifonifoni a swi tikanyana kwa mutini ku ri na foni vo mi hembela va ku va swi vonile 2000 a swi vone 2000 ye le kwihi a swi tikanyana ku ta ndhawu letiwa minkarhi leya na loko u tshembeka na try 3 yin'wana
Fambe mi hemberiwa n'wini. As you can see, ri tele ku tela. Na malembe mo tala. A grande 2000 leswi. A ri gina 2000 kumba leswi. Ku tele hi ngo tlhela languta na engele yin'wana. Hala ma huma kona hala ka spillway hala. Yi jika fast camera leyo okay it's fine. So hala side ra hala. Exikontiri hambi mo ka mi nga ku tivi mi ta ku tiva kwala ka Master T. Hala njhani hi tavi. Na tavi lo he vana. Ya. Khale ngo. Khale. Anhlapha. Yes. Ukelakela hansi. Ni le yiwa phone me kwa la nge lungi. Mara aku dat bed ambo reta inge rel ku ya kule. Sa tsapita ri wala pese. Lo. No. Eleta. Amantere. Yes. Kasi kamu ko sortele. Neka mo ko order tele. Amati ya tele sus. Ela u mate la geni ya wo. Ela ko stortor. Ngai testor ens. Mati ya tele la ku mate la gya. Ai show amatele. Leswi hi hamba hi mi update hi ku ti-journalist ta n'wina se ha zama final ma vona mati lama se hi le ku tipimeni sukela nampundzu swi ngo hala siku na xikachiwani xo tisa va kha va hakela va rhangiwa va chichiwa va ta vona mali a hi khandzeni xikwembu xi hi hlayisela mati lama hi kha hi hlayiseka na hina ndhamu Hawu ku timhaka tintsanana ti vuye ngopfu leyi yimelani this section. Ku ri busy blind le dan'wini le. Ai. Ai, tá bom. Uma caena. Kate uma caena. Swela la ku ri busy blind. Tlhoko na night shift kwale a ti vuya. Kovela ku hinda la ya maphorisa. Ngale na yivuyisa hi ntatini leyi ho yi visa hi engele ya different hi ntatini leyi. Hey. Just ku ri busy ya swo wona ka tika xigazini. So hi mhaka kahle swinene damu ri tele swi basini swi kahle mhaka kahle swinene tinyungubyisi hi swona. My only concern or my only
can I say recommendation ku i va ANC a va vheti va hi pfulela mati va nga yimeli swa ti-elections se hi la ku bribe a va vheti va pfula mati ka ha ri sweswi ma tele ngopfu mati lawa a ka ha na ti-excuse sweswi swo ku ya mati damu ri tele sweswi ka ha na ti-excuse to hi ku mati ya tele madamu ya ri 2 ya tele makoxa ku tele ku tala na Middle Letaba lawa so hi karhi loko tshame kha hi byeliwa switori mati ya kona a ma pfuleriwa hi kombela va hi pfulela mati a va hi pfuleli mati va sukela switori hi kombela ku vona mati ya leswi yeah emideni vhele kha hi hetelela hi Rhuza we have some great news because ka siku ra ti-15 March a tsarini e post la a nga fika kombisa timhaka ta ku matsundzuka loko ni ku swa endleka ri nga peli mi ta twa mihlolo i risimu mi ta mihlolo a ni lwa namuntlha xavani data na vuya hi 5 o'clock leswi of course a fika a tsala swona kwalano then boom swi vuya hi yin'wana surprise la Rhuza a fika kombisa timhaka ta ku new baby ko va khale hi khongela i khota tinsimu ta yena so hi fika hi cheka kwalano swona ku hoyo Rhuza i xave movha kwalano as you can see kwalano naswona ku i xave polo as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to him Rhuza mhaka kahle swinene as you can see swona le henhla yi black kahle le probably sunroof yi kahle yi sasekini wa polo vhele polo a yi bihi polo yi tshama yi bihi polo polo a yi tshama yi bihi i movha leyi tshamaka yi sasekini as you can see na black roof le henhla le so i mhaka kahle swinene hi nga vula tani ku congratulations to him ku va a xavini this polo yi sasekini yi kahle swinene a n'wi khensisi ya wala mhaka leyi a n'wi khensisi maybe a ta wisa ku chingeriwa swo loko se kha gigi yi chaya na i longoloka na tifene milenge wala mhaka leyi so swi kahle swinene loko a xavini polo mhaka kahle swona congratulations to him hi leswi loko ri amukeza futhi sikhathi ni ta kombela mi tlika subscribe